لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude allah subhanahu wa ta'ala on kanko ɓuri handude e ko yetta kon fof, juula e ɓurnaɗo tageefo ngon fof, allah tagi fof. O inni ko muhammadu o ɗo woni ko ɓurani lan. O inni kala heɓo yeyɗo aljanna ko be iwtira ɓaawo o ɗo. O inni wo kala jokkuɗo laawol oɗo ngol haray o feewi, kala mo iwtirari ɓaawo o ɗo haray o feewari. hiɗen juula e oɗo kanko wi'i e hadis makko selluɗo: wondema kala mo allah arsiki juuloygol, julde subaka, julde jamaka, juulirde, wo baraji makko ɗin hino fota wanafuɗo jemma fop. hiɗen juula e oɗo ko kanko wi'i e hadise makko selluɗo: kala mo allah arsiki juulugol geeƴe, julde jamaka, juulirde, baraji makko hino fota wanafuɗo feccere jemma. hiɗen juula e oɗo ko kanko woni wi'uɗo: kala juuluɗo subaka o jotti ɗon ha nange ngen fuɗi, himo jantade inde allah, himo juulude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, himo jangude qur'an, himo jangude mamo jannede, o juuli darɗe ɗiɗi walluha, baraji makko hino fota wa waɗɗo hajju e umra hara ko timmuɗi. hiɗen juula e oɗo o wi'uɗo e hadisaji makko selluɗo: kala juuluɗo julde walluha, baraji makko hino ɓuri wa ittuɗo sadakaji 350. hiɗen juula e oɗo ko kanko wi'i e hadiseji makko selluɗi: wondema kala mowluɗo hoore alyatimajo mo bemmum feƴƴini hara helli faaka, haray o harminaningol jungo ɗon natoygol yiite. yo allah harmin ɓalli meɗen enen e mawɓe men e yiite jahannama. ko kanko woni wi'uɗo e hadise selluɗo: kala mo allahu on jarribori, okki mo ɓiɓɓe tato jiwɓe, o ne'iɓe needi l'islam, o okkitiriɓe li wajihillah, ɓen ɗon wonano yeymo heedode e yiite ngen yawmal qiyama. sahabajo landiti: si tawi noon hara ko jiwɓe ɗiɗo, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki, hay si tawi kadi hara ko ɓe ɗiɗo. goɗɗo landiti: si tawi noon ko jiwo goto allah okkuma, newɗamo needi l'islam, okkitirɗamo li wajihillah, ko honno? nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki hay si tawi kadi ko goto. ko oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadiseji selluɗi: wondema kala onmo mawɓe mum mawniduɗo e mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo ɓe maayi hara hiɓe yarlanimo, yo andu allah subhanahu wa ta'ala on kadi no yarlanimo. kala faalaɗo andugol si allah no weltanima, ndaaru si yumma ma e baaba en ma no weltanima. si ɓe weltanima haray allah no weltanima, si ɓe weltanakima andu allah weltanakima. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki: rida rabbi fi ridal walidayni wa sahatu rabbi fi sahatul walidayni. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yamirino sahabaɓe maɓɓe ɓen yo ɓe huɓɓu yiite, ɓe ƴetta sahabajo goto himo wuuri, ɓe ƴetta ɓe ukkamo ka nder yiite jahannama, ɓe fuɗɗomo sunnude ka aduna ga ko adi o hewtoyde laakara, sabu tawata mawɓe makko ɓen hino tikkanimo. yo allah dande e mawɓe men ɓe tikkande. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadiseji maɓɓe selluɗi: kala taƴuɗo enɗan, allah subhanahu wa ta'ala on taƴay fi makko, kala jokkuɗo enɗan, allah jokkoto fi makko. ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o mo anduɗen sen heɓoyey aljanna ko be iwtiren ɓaawo makko, ɓe maaki e hadisi selluɗo: kala yaltuɗo ka muɗum o ƴetti deftere makko
ma kaye makko ma téléphone makko kala ko o jangiroyta himo faandi yahugol jangoygol fi faamugol diina l'islam si Allah ƴettitimo ka laawol ɗon hare mo jeeya yanɓe shahid ɓen yo Allah arsi ko en ndehiɗen maaya hara koye yanɓe shahid nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe woni maakuɓe e hadise selluɗo wondema neɗɗo wonɗo e jangude Allah subhanahu wa ta'ala tippina yurmede e makko o tippina deƴere e makko malaika ɓen janto fi makko ɗum wona sabu ko hokkimo aljanna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe woni maakuɓe wondema yimɓe kala ko woni ka kammuli e woni ka leyɗele hay liƴƴi ɗin ka nder maayo hino torade Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yaafo on neɗɗo wonɗo e jannude yimɓe ɓen o itta ɓe majjere o naɓa ɓe iman musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko muqaddimaji seeɗa e fi yewtere meɗen nde hande ko le 3 janvier 2020 hitande wotere ɗuyitike e balɗe meɗen nden si tawi Allah no windannama ko 50 andu a luttiri 49 3 janvier 2020 ko enen e amiru meɗen usta Sohnonu Bari rahimahullah ko enen tawdano nde ñalande hande kamɓe honto ɓe woni ɓe hooti ka galle maɓɓe sakkitere ɗen toro Allah yo Allah waɗu galle ɗen galle aljanna musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo kadi ko hombo e meɗen andi si tawi 3 janvier 2021 taway enen ɗo fof hay goto anda ɗum ko andi ɗum wo ko wiyeteɗo Allahu subhanahu wa ta'ala piiji jowi hino ton hay goto andaɗi hay malaika ɓen o andinari ɗi honde tuma ndiyan saƴata siɗan saƴi ko honnu wonta résultat majjan on ko moƴƴuɗan mana moƴƴuɗan ko andi ɗum wo ko Allah ko honɗum wondi e nder renga bobo on so heɓama o juuti balɗe kamo raɓɓiɗi o ko malaɗo ka ko malkisaɗo ko andi ɗum wo ko Allah subhanahu wa ta'ala goto e meɗen kadi anda ko leydi honto mayata goto e meɗen kadi anda ko honde tuma mayata goto e meɗen kadi anda ko honɗum tawoyta jango ko andi ɗum ɗo wo ko inneteɗo o Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsum maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo fop sakkitorde meɗen ko mayde yo Allah newnan en nde mayde nden no ara hara ko en yaafaɓe yarlaɓe kal nelaɗo sa sallam e maaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allahu dakhala aljanna kala on tawayɗo konngol makko sakkitingol ngol e hoore o aduna ko la ilaha illa allah hara ko mukhlisan fi qalbi ɗum no laaɓi poska ɓernde makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo naata e aljanna yalla okko en aljanna musidɓe julɓe tedduɓe mi andintina hoore am mi andintina on tentini enen wuuruɓe occident Europe ga ma Amérique ma kala ko wuurirɗen ma hay wuuruɓe ka meɗen lagine bani adama on si o laatike fure a woni fure ɓayle pellet mi wonay a wonay ko joni joni kami woni wolde ɗo kako sen salmini o juma kako jango e asewe kako hitande honde wala ya'lamuhu illa Allah hay goto anda ɗum si wona Allah sa laatike fure ha gasi yimɓe ɓen fof hino maapi fure on o wowlay ɗon bilisanil haal alhaali on fure on yewtata kono enen en nanata kono ko honɗum fure on wi'ata fure on wi'a ya ahali ko onon yo yimɓe an gorol ngol wo deyol ngol wo musidal wo woɗɗuɓe wo e ɓadiɓe wo fure on nodday ya ahali almayyitu huwa allazi yunadi qailan ya ahali ko onon yo ɓeygure an ya abna'i ko onon yo ɓiɓɓe an ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe fop haray o himo noddude so gayni ɗum ɗon wa ya ashirati ko onon yo gorol an gorol ngol mi dogayno fi muɗum gorol ngol sakkinogol lam fi Allah ngol mi bambanayno hara hina e hoore gonga
hara ko lundi deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. si ɗum no gasi ko honnu wiyata ya hombo o noddata ɗo sonnajo ya azwaji maɗum ya zawjati ko onon yo sonnaɓe am ɓe tawaynoɓe ko ɓeɗo mi wonduno hande kadi e gurdam. o nodda ɓeɗo o inna hon ɗum ya man sakantum diyarana, ko onon yo wonɓe e hoɗude e galleji amen. wa ya man akhastum amwalana, ko onon yo wonɓe e sendude jawle amen. galleji ko on tigi yangi darni e konakiri fop ma kala ka o darnire aduna. mayɗo on nodda wonɓe hoɗoyde tomɓen. o ina yaman labistum thiyabana, ko onon yoronuɓe coñci amen, compleji veste e basenji e kaftane hoye marocain hoye labakoy. ɗum ɗo fof on tigi ƴettama hande kadi o ronama. joni noon o inna hon ɗum la tal abanna bikum duniya kama laibat bina. mi torike on mi jeeji on wata aduna on ɗaynir on wano ɗaynirelan ni min o waaliɗo ɗo hande. si hay aduna on ɗaynano lan jaka no woduno komi jokkayno komi tinnotono fi muɗum harana ko komi dogi fi muɗum ɗo hande. mi dogi mi darni galleji nokkeli ɗin fap, galle go hay nokku mi hoɗare muɗum ha Allah warilam. galleji gono ton hande hara hoɗuɓe tomɓen ma luuɓe tomɓen koko Allah yiɗa yarlaki wona waɗede ɗe galle. hasibore muɗum ko min o waaliɗo fure ɗo woni ko fawi. galleji gono ton mi darnirnoɗe hara ko jawle tunuɗe jawle harmuɗe mi darnirno ɗum hande hasibore muɗum fop hande ko min woni ko fawi. coñci gono ton mi sodirnoɗi no dagiraki ɓay jawdi ndin wona laaɓundi. hande woɓɓe no ɓornade ɗin ɗon juuliroya ɓorno ɗin ɗon yaha ka Allah yiɗi e ka Allah yiɗa. hasibore ɗum ɗon fof ko min woni ko fawi. otoje gono ton hino garuno nokkeli fof hande ɗen otoje no ƴettede yaare ka Allah yiɗa yarlaki. hasibore majje ko hombo fawi ko min o fure waaliɗo ɗo hande ɗaɓɓunoɗo ndin jawdi soodi ɗen otoje fii ko mantora harana fii ko Allah rewire. la tal abanna bikum duniya kama laibat bina, wata aduna on ɗaynir on wano ɗaynirnolan ɗo ni hande. mi dogayno ñallal bimbi ha kikiɗe fino mi heɓiroya mbuɗu lendi o vendredi maɗum lendi ha e dimanche, kono ñallal gotal mi heɓano e ɗen balɗe 7 fiyo mi yaw mi heɗo ka jangete, ma mi yaha mi heɗo ka wajete, ma mi yaha mi ƴetta deftere mi janga, ma mi yaha ka wona e wajodirede. ɗum ɗon tan on ala ton. nde yiidawo minen kaddo meɗen faala ko tan on woni ko ɓitti. tan on o ɓittani fi andoygol fi Allah, kono tan on o ɓittanari fi aɓɓugol aduna on. oɗo o wi'a hon ɗum wo laqad jama'atul mala, mi moɓirindi jawdi min hillihi wa harami, ka dagori wo e ka harmiri wo. ko fituyyo nane kaari kadi heɓi mboɗi. o darniɗa o ɓantiɗa no heɓori wo yo heɓo tun. hande noon mi walike fure ɗo on ƴettata sanfaran goto ma ennero goto ma dollar goto watti dollan ɗo. hande hay si ɗiɗo ari tawata hay hunde mi faalaka e ɗi, hay hunde ɗi nafatala. bani adama si yehi ha o hewti alhaaliji gono ton ko yeloto ko si tawi hara himo artayno e aduna o ƴetta mbuɗo goto o waɗa fi sabilillah. en folotiri e darnugol cuuɗi, en foloterari e darnugol cuuɗi ka hoɗoyen. cuuɗi wonaɗi e darnede fanɗi ha fanti hoɗayɗo e majji lebbi 3 lebbi 4 lebbi 6 ma hitande. kono hiɗen hani heɓugol galle tawata ɗen ɗon ko ilal abad ko pooma ɓay pellet kala mayɗo on ɗon o wala e artude e hille sa marari ton galle a heɓoytaka hoɗoya jango ɓay pellet jango olle a be yaha. yimowo goto o wi la dahara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha,
illa allati kana qabla almauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin ghaba baniha wal iyaz billah. Goto wo mara galle ɗe hoɗoyta jango si o maayi, sina ɗen galle ɗe o darnanno hoore makko ka gurna fewndo o wuri. Goɗɗo e men fukkitiɗo vacance nde ɗa yaha aynayi ɗaɓɓay otowal ko habbu ma ka airport, siko a yahu yeyɗo Fuuta ƴettaygal ma ɗon naɓa, si tawi na transport en commun woni ko yarata ɗon hiɗa hebli ka natoyta, sa mara toon suudu hiɗa hebli luwaye ka natoyta ka tipporta. ɗum ɗo ko fii ko yowodiri e fii aduna, amma noon ko yowodiri kon fii laakara, ko galleji jelu darnanɗa hoore ma fii laakara, ɓay pellet surroɓe ɓen artay. oɗo noon o wiya womi moɓiri jawdi nin ka dagiwo e ka harmiwo. onon wuruɓe ɓen hiɗon dakmitorade ɗi galleji labaɗi, hiɗon dakmitorade ɗe otoje labaɗe, hiɗon dakmitorade ɗi cuuɗi fatuɗi e ɗi coñci basenji labaɗi. hasbore ɗum ɗo fop komin o fure waliɗo ɗo hande komin woni ko fawi, foppo komin woni ko landitorte, komin andi ko honno moɓirno. kono musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi goɗɗo wuuri Europe ɗo daway bimbi e neige, si tawi ko fewndo neige, yalta hara hiɗa ɓorni ko kara han wonɗa e yarude hakke ko tekki, yaha ɗaɓɓoya hara ɗum hinano dagori, ƴetta ɗum waɗa ton hara ɗum no fof hasbore mum koye hoorema, ma ƴetta ɗum naɓa a ɗaɓɓirino dagori, ɗum gollitiroyama e ɓawo maɗa no harmiri, fi honnum a heblano ko honno ɗum ɗo wontirta ɓawo maɗa. mawɓe men ɓen ɓe makay ko mayɗo woni ko darante, wuro ɗon kañum yo daran hoore mum. sa yi oɗa o acci jawdi o walike o maayi, an ama yaari taw a yi ko feƴƴi kon ka ɓeygure, ko feƴƴi kon ka ronugol, ka galleji e ka jawdi, an kadi ko ɗon hanɗa wattande hakkil, ɓay hiɗa andi pellet ko neɓa ma yawa ko an tawoytamo kanko kan o artata. mawɓen ɓe makay sa yi colum e hoore ɗimmoma innu immo e hoore amen, sikun wiɗon anda ko honto woni ko yarata. musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo o wiya wo ayyuhal muluk, ko onon yo lamɓe, nde jullere nde joɗiɗa e hoore muɗum, law damat li gayrika lama wasalat ilayka. si tawi hara nde dumantono aaden goto an joɗiɗo fewndo on, wallahi nde hewtatanoma, kono pellet ko naɓi on immini, on joɗinoɗo ɗon an jottiɗa ɗum imminte goɗɗo go kadi jooɗo. oyni wo haray ko ya wattan hakkil. oyni ayyuhar ru'asa, ko onon yo lamɓe, kala ka on tigi laamori, janɗi fanɗi fuɗɗori laamu ma ngun ka nder suudu, hakkunde ma e sonnajo on, ari fayɓe ɓen e kala laamu hun kun jonnaɗa. andu pellet sa laamike hande, goɗɗo iwino an kadi a laamike, an kadi a iway goɗɗo ko kadi laamu. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. on fof ko on ayninaɓe, on foppu kadi on landitoroyte yawmal qiyamati fi ko aynina ɗon kon. o inni honnum ayyuhal aghniya, ko onon yimɓe ɓe Allah on jarribori heɓugol jawdi, heɓa gandal, heɓa laamu, ɗum ko nema tawata mo beehi no yeli. kono o jarriborima ɗum ɗon, eto hara wona jawdi ndi wonoyta sabu ko sunnoyma yawmal qiyama. hiɗen andi huɓɓitiroyteɓe yiite jahannama nge yawmal qiyama, si natoyoɓen non naata ko ɓurnoɓe teddude ka aduna gaɓen, ko karamokoɓe ɓen e marɓe ɓen e yanɓe shahidi ɓen. si tawi noon ɓeɗo huɓɓitiroyama yiite jahannama, ko sabu angal moƴƴugol golleji ɗin, ko sabu angal moƴƴugol anniyeji ɗin, ko sabu ɗaɓɓirgol jawdi nin no dagori e no harmiri. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goɓe holluno sahaba ɓen ko honno dargal ngal feƴƴiroyta, ko honno hasibore nde waɗoyta. ɓe innimo be yo mooɓu kala ko mari tawa yaɓe ka hollande. woɓɓe jongande ma bimbi ɓe paakude, ɓe paaki ha leere ka arteteɗon hewti tawi ɓe gaynari mooɓude ka nder suudu. fewndo sen innama yen mooɓu sifa ɗum, a heɓatamo noddata ko demonta meuble ji ɗin ka chambre wo e ka salon wo, nde ɗa gayna ɗum ɗo fof mooɓo rondoɗa ko jeyɗa kon, sonnajo rondo ko jeyi kon, paykum be rondo ko jeyi kon, ñallal ngal ko ɗon tawa tan kiikiɗe hewtay hara tigi tigi o gaynari mooɓugol.
jonno yawmal qiyama mo be aro yehi hara hino rondi kala ko golluno. Sahabajo goto no wiye Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tawi ko woni ka nder suudu ko cetalum e gurun kun ka o juulata ɗon e paani hunni ka o nafoto e muɗum sifa koye piihoy to sokoy no nelaɗo makirno o ƴetti koye ɗon ke sango huccite o tawa e nelaɗo o inni min hino ɗo fof nelaɗo sallah sallam maki wo hasbo warnen kadi ko ni yawmal qiyama. ƴettengal misal ɗon ene wuruɓe Occident, si a immiki a yehi ka airport ɗo ɗa faala fo yasude amara bagage hay e hunde ida faala acce ha lutta 45 minutes hewtoya bagage am min humma kun jogiɗa ɗo ma woɓɓe hara hay kun ala ko ƴettugol to liɓa passeport um ko ɓe tappa ɗon feƴƴa. Si goɗɗo yehi ɗo no rondi bagage ji ɗiɗi tati himo huli taw so tawi fof feƴƴay, himo andi ko jogi toon kon goɗɗum liquide duwaka ƴewte ko be o yaha o peesa o gayna o yaha o filmoya o gayna no gara ɓe feƴƴina ɓe ndara ko feƴƴata e ko yiltoto. Yawmal qiyama si bagage ma yiltama amaramo jonnata. Yawmal qiyama si bagage ma on a jonnitama, golle maɗen a jonnitama, pubel on ala toon si wona yite jahannama. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon dando en oɗo wi o lando o mayɗo ka o waali o inna wo kharajta min at-turabi wa utta ila at-turab. A yalti e jaare e mbulmbulde a arti kadi e ndi jaaredi kadi. O inni wo kharajta min at-turabi bila zamb. Fewndo yaltayno den ka deedi yumma men en yalti dono ko en alda hay hunde bakkatu. O inni wa utta ila at-turabi wa kulluka zunub. A hewtiti non hande e ndi jaarendi a fopma hande kadi a heewi tew bakkatu. O inni ibna adam tarakta ad-dunya ami ad-dunya tarakatka. Ene ko an acciti o aduna ka ko aduna woni ko accituma ene a heblayno nde mayde ka ko tawata mayde nden hande kande juhe. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Mo beyo hasbi hore mum hitande feƴƴi ɗuytike e balɗe an ɗen mi ƴetta décision ferme mi décida ko feƴƴi kon kami wakkilino ton e muɗum inchallah mi ɓeyday wakkilade kami raɓɓinɗinino e muɗum waɓutuji ɗin ka juulirde jangoy gongol neɗɗo landagol ngol no moƴƴi han kono yo eto heɓa bindol gotol ñande be ta waɗu dey ɗiɗi ñande be jangu bindol gotol pet ma hadis goto pet ta ɓeydu ɗon sa heɓi ñande be bindol gotol ngol janguɗa wawɗa famuɗa nde hitande nden no timma haray a heɓi bindi 360 ko fandi o ko fandi hitande be sa heɓi ɗum ɗo sa tawoyi Allah haray a tawaka e welsinayi ɓen kono ñande be ñande goɗɗo yahay wi golloya 8 heures tan o ronkata o lando wonde kadi férié yo gollu o lando wonde kadi weekend yo gollu ɗon o ala e ronkude kono heɓugol leereji ɗiɗi yahugol jooɗo takko ceernojo fiya heɓu bindol gotol hara ɗum ɗon hino sattanma inna hiɗa wakkili ka dina ndarani ɗon hoorema sa ƴetti e nder 8 heures tan on ma dalle 24 heures ɗuytidira ɗon fop ndara sa heɓi leere goto pet hara on non ko waɗɗama ko fi Allah sa ƴetti ko juulete kon ɗon ko tortuɗen Allah ko Allah yaafo en yeru wonɓe juulde ɓen fana on e alansara on e futuro ko tuma hewɗiwaka golle o waɗe angoro Allah siɗa faala jaɓu siɗa faala accuɗon ko ɗum ɗon woni ma'ana on leere golle ɗen si tawi en moɓodiri ɗo joni haysi ko fatunde waɗi ɓeyni a min yaari kaarijo ɓe nahimo ka golle ɓeyna yeeyi awa gasi foppu ɓernde mum walike ɗon on gasi goto felatama goto ngermatama kono ha hande ila fottuɗen ɗo goɗɗo mankarɗo subaka ma alansara yontere yiyarimo ka juulirde inɗen men wayri yiide kaarijo sahaba ɓen kamɓe hari si tawino goɗɗo o mankino o leetino waktu ma o yiyaka ka juulirde o perdi waktu subaka ɓe moɓodira ɓe yaha ɓe hiwroyomo wano goɗɗo yahata hiwroyagol goɗɗo so heɓi fatunde hara ko yumma makko ma baba e makko ma ko ɓiɗɗo makko woni ko maayi kono enen ɗum ɗon laanol qila ha baalan en wattanta hakkille ɗum ɗon goɗɗo wonay ɗo o juulata waktuji ɗin few hara hiɗen gollidude e makko hiɗen naɓidude e makko kontenmo kadi ko tawaɓe e moko baɓɓe hara o juulata few ala ko Allah añi kon fop si sirko on feƴƴi o neɗɗo mo juulata hayno woodi qissa ka ɓe addata
neɗɗo mo juulata e bareeru si ndiyam raɓɓiɗi pet tawi wonki bonay woni ya ƴettu jonna bareeru firno nunno o mo juulata ɗo o maaya. Issaji ɓe addi ɗin bani Israil. Jon noon si yehi ɗum ɗon hewti, si goɗɗo wonoyi ɗo suumaye ari o fottama himo ñamude suumaye, ɗum ɗon ko watte ɗum ɗo e jikirwol, jikire aduna fof kaari o hoorata. Wallahi summa wallahi julde nden no mawni ka Allah ɓuri ko wiyete korka kon. Kala farilla mo anduɗon Allah farli e hoore meɗen kaka hoore leydi ɗo woni ko o farla si wona julde nden. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en battane moƴƴo. Mi toriki Allah yo Allah yaafo mawɓe meɓen faatiɓe kesum e kiɗɗum. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah timminir en diina e liman. Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ahbabi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi an yaqula kullu nafsin nafsi nafsi. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude hanaɗo yettede on ko Allah du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Mi darnira yewtere anden honɗum kullu ibnu adama khata, kala ɓingel adama ko waɗa ngel bakkatu, wa khairul khatta'ina tawwabun, ko ɓuri moƴƴude kadi e waɗa ɓen fop ko ɓe waɗa ɓe bakkatu ha gayna tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah inni ka Qur'an wa tubu ila Allahi jami'an, tuube rutto ɗon faade ka Allah on fop moɗon. Yewtere arnde yeeso ɗon ne ko yewtere fotunde. O innari ayyuhal kafirun, na heferɓe ngo sappi. O innari ayyuhal fasiqun, na fasiki en o sappi. O innari ayyuhal munafiqun, na nafiki kadi woni ko o sappi. O innari ayyuhal muslimun, na julɓe ɓen kadi woni ko o sappi. Ko homɓe, ko wonɓe ɓen ka top dow ɓe o ɓuri yidde ɓen, homɓe ayyuhal mu'minun. Onon yo gomɗiɓe ɓen tigi ɓe Allah manti fimu, o inni qad aflahal mu'minun, gomɗi malama ɓen gomɗinɓe ko ɓen Allah ini tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Onon gomɗiɓe ɓen tuube ruttoɗon. Aynay goɗɗo landiti ko fi honɗum joomi amen, o inni la'allakum tuflihun, bela jo onon haray o malete, yo Allah malnu en adna o malnu en lakara yawmal qiyama. Haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu on okku en battane moƴƴo. Kala marɗo ande yo Allah ittanmo, kala nawnɗo ma nawniraɗo yo Allah sellinanmo, kala mo mawɗo mum faati kesum e kiɗɗum yo Allah on yaafomo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o mawɓe men yangiɓe fi meɗen ha hewɗen ka hewɗen ɗo faatiɓe yo Allah hokkuɓe aljanna. Yere luttuɓe hoore gurna yo Allah ɓoynude en e maɓɓe. Zurriyaji meɗen ɗin ga e ton fop ko Allah woni fewno yo Allah fewnan en ɓe. Mi toriki subhanahu wa ta'ala ɗe golle meɗen fi on nokku fi juulirde yo Allah hollu en timmode moɗum. Kala ko sonjata ɗum ɗo yo Allah on woɗɗintin, kala jogiiɓe feereji moƴƴi ko tawata ɗum ɗo ɓayna e nawrde communauté on yeeso yo Allah ɓannu ɗum ɗon hakkundeji meɗen. Jogiiɓe kadi axe muɗum yo Allah on change watta ko ɓuri e moƴƴude. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en sirkal ngol Allah hara hiɗen andi, yo Allah dandu en sirkal ngol mo hara en anda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillah.